Akhire lho. Jare penjur. Lah tak kira kan tutuk kono. Karane ndi ora. Halo Gusti. Siap gerak. Balik, Cuk. Kowe mbiyen ora lulus SD ora? Ndak bisa. Madhep rene lho. Ndarimu kuwale kok. Kayu mana? Lha nih, Matan sedulur. Iki siap wis istirahat terus ngene. Kok mandir goblok kae. Jenderal yo ngene iki yo. Iya, mana? Adakno beda karo perbaris-baris niki. Apik no, Re. Siap gerak. Bayu ngene. Manut kowe. Kowe Wis. Tergantung dino iki sik dan. Kae istirahat dan ki pegel no. dina di tempat gerak. Ini enak. Nih, bilang ngomong. Karem-karemmu. Ya yo ngomong itu. Ini kan istirahat. Kene iki istirahat yo leren. Ya yo. Sikil gagah gerak. Lombane diganti bunyi. Goro-goro Ya. sesuk enek gayang. Ya ya. Ngerti? Nggih, Gak kok gayang apa? gak. Tak didoi gayange ngare dhewe-dhewe. Ya, manut kowe dan. Begitu juga lombane diganti bunyi iki. Perkara sesuk gayang. Bulan balen kowe dan. Terus nenu tak ndang bari. Ya. Ya. Siap gerak. Kang Adep. Jeneng ducik mah. Iki komandane bertua, wonge lagi sibuk. Sopo wi? Mbah sapa? Cuma wonge ngai amanah karo aku. Kon ngomandani kowe tel. Kowe cantuk. Yo yo, ndang keke. Iki kon piye? Lomba no. Iya lho balik. Wis yo ki. Siap gerak. Piye rek mal lomba? Hormat. Gerak. Wes, saiki langsung lomba. Bubar barisan. Dan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar aku lomba ki. Lomba akan segera dimulai. Tapi harap maklum mawon ya anak-anak nggih. Niki saudara Kacit urung lomba wis tiba gitu Mas Kacit. Nggih, lomba niki lomba 17 Agustus memperingati 17 Agustus nggih. Nggih, lombane iki nggih radi angel, nggih radi gampil.
Ya urung lomba kok wis do lincak-lincak iki piye iki. Sinyo kak bocel kacit wis do lincak-lincak. Terus piye? Wis meneng ya lombane dimulai. Oh ya. Lomba nomor setunggal. Apa ki? Madosi karet teng jero tepung. Lah niku disebul kali cocok cangkem kleru Mas, kleru. Itu jenenge panitia iki ya. Enek kleru barang ora kira lucune jenenge ya ora lomba to Mas. Mas Kacit sampun siap? Siap lagi. Mas Sinyo sampun siap? Mas Boncel? Lah Bagas siap. Penampilannya Mas Boncel sangat idola sekali. Kita Sinyo iki sing kalah iki petitian sih. Boncel iki ora menang ra kalah iki. Pokok iki menang mbok kalah. Sing ketakete Sinyo. Ya dimulai. Ayo alon-alon. Ayo siap selamat. Oke. Ayo Kang, langsung Kang. Oke. Iki ngendi jane? Iku sing nonton itu jenenge Mas Sinten iku, Mas Gembel. Mas Ya ora Iki mabur ngerti kok. Lomba sudah. Ayo. Tato. Nggih. Iku. Woi capekmu. Ayo capek gua. Oke, iki kok reget ya. Lah. Siji. Loro. Oke, disuk kok jebul. Telu. Aku ngleni pipat nih. Sah matane dibuka tepung. Ing kok kota mripat dulu ya. Ayo sing betah sapa? Ayo bukan. Lama pengen ra betah ya sedote disambung slipo. Ora Kok kota mripat iku. Dagage, ayo tepuk tangan anak-anak. Ayo, ombane titiknya, ya mata merah yang milik ketau Mas. Ayo titiknya, bocah kok bocah gota tenang. Bocah kena gini bocah, makanya ikutan bocah. Menang, Bro. Ora iso menang blas. Menang lah. Tapi ya ora iso menang. Berarti ora menang. Nanti lomba piye nih? Apa meneh Pak Panitia? Lomba selanjutnya lomba balap karung. Enggak apa Pak ya? Gowo karung Mas Kacit, gowo karung, sing noto Mas Gembleng. Ya bener nek balap karung go karung Pak Manti ya. Maksudnya go opo neh ngono lho selain karung. Selain karung, gowo helm. Nah, wi Mas. Nah, kok tak ora usah geger, kok tak panggil dhewe, ora usah ribut. Paling kowe kalian kowe gak menang yo kalah. Ora usah ribut. Siap. Wis ana peserta kok ribut wae. Oke, lomba selanjutnya akan kami panggil. Pesertanya hanya 30 orang. Nomor 1. Siapa dia? Sinyo. Oke, peserta kedua saya panggil Mas Boncel. Dan peserta ketiga Mas Kacit. Mohon untuk maju ke depan mempersiapkan peralatannya yang disiapkan oleh panitia. Monggo, tepuk tangan anak-anak. Oke, lomba akan segera dimulai. Lomba wis bergudulan. Mas Boncel, dia Mas Boncel, bingung karungnya Mas Boncel. Mas Boncel, bingung karungnya. Oh, dasare yo peka iki.
Pekok tenan, pekok tenan. Ning ngisor no. Mas Boncal pekok tenan. Yo maaf no. Pekok, Mas Boncal pekok. Wis ndelok no. Waduh, Mas Kacit kemudian segala dibuat. Bisa do niat ora. Ayo, tepuk tangan anak-anak. Lomba sudah dimulai. 1. Gak ketok dalane. 1. Ngusik panat ya. Ngusik. 1. Piye iki bocah iki piye lu menang wis kaya ngomong. Iya kok Dera. Ini mani kok. Gak suka aku. Piye Mas bocah. Ayo lomba kan segera dimulai. Lagi ndelok rupane. Ojo mepet-mepet enggak gatokan kabeh kon. Gak coba. Pokoknya aku mau kalah. 1 siap. Hei. Lah kira bakat belas kok. Bakat di Boncal. Kualik Mas Boncal. Kualik, gendeng. Kualik Mas Boncal. Yang kayak ulur lemu no Mas Boncal iki. Pokoknya Hati yo melu-melu neh. iya to cit. Nah, ayo sino menang sino. Pokoknya mutlak kabeh. aku kudu menang. Aku ibu kalah. Aku ra gelem menang. Loro setengah. Loro telung prapat. Alah, masalah. Telu. Masinyo wes tengok kalah karo Masinyo kalah Burung bar jebule. Wah, semalam parah. Boncal wis glunggume. Acit glunggume Cit. Ayo Cit. Batal kalah aku Cit. Cit. Kalah tapi to Cit. Woi, mataku ra ketok. Siji, loro. Nanti ki ya wedine. Kaci. Lombane sing menang Kacit. Oke, engko tak hadiah amplop nggih. Amplop kosong. Oke. Ini penyerahan hadiahnya kapan ini? Tahun ngarepe Pak, golek Pak Kacit. Salah satu hadiah di tahun ngarep. Ayo cepet. Ya Kacit yang nangis, berarti ke hadiah. Oke, lomba sudah selesai dan kami dari panitia akan mengasihkan hadiahnya. Untuk Mas Dendeh masih ke depan akan menyerahkan hadiah. Oke, untuk hadiah nomor 1 yang lomba ngambil karet dari tepung. Oke, kita panggil nomor 1. Wah, alhamdulillah. Tak kira aku, Bang. Oke, saya panggil nomor 1. Alhamdulillah. Geger bae lho. Di Masinyo. Oke, Pak Panitia. Oke. Aku tak panggil sabar. Oke. Lomba ngambil karet saya panggil nomor 1. Saudara siapa anak-anak? Saudara Boncal. Alhamdulillah. Dia menyerahkan hadiahnya. Maju ke depan. Yang menyerahkan diam saja Thomas Doble. Wes terima. Diterima dia ini lagi percetakan. Lah kuwi. Lombane rekoso. Kami panggil ya selanjutnya Mas Boncal
suruh keluar dulu. Kami panggil untuk lomba karung. Menang nih Kami kita panggil ya, Bu. nomor 1. Bocah meh, bocah sih kok wae bebek. Terus kancane ra dipikir. Ini kok bengak-bengak aja tak panggil. Ya, itu lho aku. Iso gue aku. Orang dalam. Saya panggil nomor 1. Saudara Alhamdulillah. Aci. Tenan, Mas. Untuk mohon kegiatan hadiah. Ono ora Ora itu jual masing sportif mas. Ya itu panitia gua pikir kok. Bisa ya Mas. Kami panggil untuk hadiah. Sinyo dan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang ke-77. Pokoknya merdeka iki. Kita untuk sebagai bangsa Indonesia, apalagi pemuda-pemuda harus merayakan kemerdekaan Indonesia. Ben semangat. Lah terus aku kan ngomong opo? Subscribe apa nih keneng. Aja lali subscribe dulu. Like, komen. Subscribe nah. Ben akeh yo. Ya wes. Merdeka, Merdeka. merdeka, merdeka, merdeka.